Señor Dios, voy a fortalecer y renovarnos con cuerpo sagrado y sangre precioso de Boyú. Nos está pedido para un día, ahora nos llega la salvación completa de mi reino, nos fortuna posesión de misterio aquí, con nos a celebrar con fe y amor, para medio de Jesucristo, nuestro Señor. Me quiero pedir al presidente para tomar asiento, nos lo tengo. Parte mais prometo nos acaba. No momento da aqui, nós vamos passar e nós para lograr. Técnico na poder tudo claro para nós por escutar a mensagem que o Sr. Marianela Macaia tem para a Srna. Sr. Marianela Macaia, como persona e religioso, te agradeci Srna de Rosendal. Ante mi admira y conocer en primer lugar a Santa María, Srna de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, ora mi estaba que más o menos 9 años. Si pavía de una mesma sin a conocer Srna de Rosendal, de cupena vocacional na idade de 3 a 14 anos. E foi de dia ele não as pode visitar em papel com Srna, principalmente com Sor Silvia Santo. Hasta tem viagem a chega de a invitação para sair com Srna de Rosendal. Na ano 1997, ora comitava da tempo escolha e dar estado para começar a informação para virar religioso, escolha estava difícil. Aunque Srna de Rosendal estaba también en corazón, no agrega una dor que siempre hecho una mesa de sangre, con mayoría de la gente grande cava, y con la tengo bailar cuál lo vira mi formador. Consecuentemente, mi escoge a Srna de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. Para el año 2000, ahora mi arraso me promovió na República Dominicana, Srna de Rosendal acompañada de personas de Sor Silvia Santo. Na área 2007, ora comi a raça de voto perpétuo aqui na Corsol, na paróquia de Santa Maria, e gente Srna de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, o a Benedito Cumbo, aqui é da hospedar para aproximar da Claustra Alverna, cerca Srna de Rosendal. Me queda sempre sumamente agradecida na Srna de Rosendal, mas sua estava da presente de minha vida religiosa, fora de princípio de agora aqui, não está abandonando nos isla. Não está demais para vista, aunque não vai ter a frio, não queda hospedada em meu coração eternamente. Mas já danke Srna de Rosendal. Vamos a seguir, mesora que siguiente parte, no momento daqui me quero ir a Sr. Marianela Macaia como verso. Sr. Cira e Sr. Cira para passar adiante, junto com o Sr. Fritz. Boa tarde, mi pueblo de Corsol. A mim está Sr. Cira Laurens e na Holanda me está viva junto com Sr. Jacinta e Sr. Pacifica. Tur dois está conheci na Corsol de Cast Oração Emos na Soto. Na não está presente hoje como não por dia mais.
Sir Jacinta, di 92 años, es de laatste Sir holandês de Roosendaal, que atraja aquí y cuta na vida. Ella manda un saludo para el pueblo de Curaçao. Ella escribe lo siguiente. Hallo, testing? Ja. Sir Jacinta Tasquirbi, estimada pueblo de Curaçao. Sir Nandi Roosendaal, também uma despedida de Antilla definitivamente. De Sir Nan holandês de Roosendaal, que atraja na Antilla, também solta na vida e me tá sinti e despedida aqui. Tá duele-me com me não porta presente awe, pero com esse saludo aqui, me tá sentindo cerca vosso e me não por olvidar e anhanan como me tava na Curaçao entre de 1962 e ano 1997. Me tá querer com esse hernan com a falecer também lo assintinan mescos. Anche eta hasi dolor e gratitude está mais grande. Nós por aduna hope, pero nós também a receber hope de vosso. Na nome de tur e serna holandês, que atraja aqui com interna coração e na alma, e que diz awe, masha danki, paz e turcos bom. Saludo especial na tur e kleuterlijstenaam que conhecemos ainda. Para sobre esse aí estava também prometaria. Assim, cada ser estava tendo sua tarefa. Mi estimada pueblo de Curaçao, me te deseja vosso turcos bom, viaje mais danki. Também me que dona vosso hope comandamento de ser pacífica, e também te deseja vosso turcos bom. Te aqui e saludo de Sir Jacinta. Danki, Sir Sira. Me também te deseja meu pueblo de Curaçao turcos bom para o futuro. Nu wil ik zuster Margriet uitnodigen voor een korte speech. Ja, zeker. Wat bijzonder om hier te mogen staan vanavond. Lieve mensen hier verzameld. Wat fijn dat u allemaal gekomen bent vandaag op dit feest van dankbaarheid. Wat fijn dat eilandgenoten er op 12 januari 1842 ook waren. Op dezezelfde plek. Om de eerste 6 zusters van Roosendaal hartelijk te verwelkomen. Die voet aan wal zetten na een gevaarlijke bootreis van zo'n 70 dagen. U hebt er deze dagen veel over kunnen lezen in de kranten of horen via de tv. Ik ga dus dat allemaal maar niet meer herhalen in de grondstelling dat u dat weet. Vandaag overbruggen we maar liefst 182 jaar. We zijn hier weer met velen, maar nu om van harte dank u wel te zeggen tegen u allen die ons dierbaar zijn geworden. Vanaf het eerste begin wisten de zusters zich heel welkom.
fijn als je een archief hebt waaruit je dit allemaal kunt putten. Daardoor kreeg zij de kans om het missiewerk, waar pastoor Nieuwwind zich zo voor sterk had gemaakt, op te zetten en uit te bouwen. Het ging hem toen vooral om katholiek onderwijs voor meisjes mogelijk te maken. Die doelstelling is sindsdien gelukkig verbreed tot ook andere doelgroepen. Meisjes en jongens, jongvolwassenen en gehandicapten, enzovoorts. Het ging en gaat immers om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mens en maatschappij, zonder aanzien des persoons. Wij mochten dienstbaar zijn aan de bevolking, uw gemeenschap. Vooral door het geven van opvoeding en onderwijs, bejaardenzorg, sociale zorg, clubwerk, assistentie bij het pastorale werk van priesters en de liturgie. En heel bijzonder wil ik ook noemen de zeer vele persoonlijke contacten die er waren en hopelijk blijven. Zo leerden we elkaar steeds beter kennen, waarderen, samenwerken en vooruit helpen. De laatste 3 zusters, zuster Crispina Koeks, zuster Stella Rosal en zuster Marta, zitten hier links voor mij, gaan het eiland nu verlaten. Ze zetten hun religieuze leven voort te midden van hun medezusters in Roosendaal, waar ze liefdevol worden ontvangen. Het is een hele stap voor hen, maar in geloof en vertrouwen kunnen zij het. Maar ik heb gemerkt dat het niet alleen voor hun drieën een ingrijpende stap is, maar ook voor velen van u die al zo lang, soms vanaf de kleuterschool, betrokken zijn geweest en gebleven bij de zusters van de Roosendaal. Ik word daar iedere keer opnieuw weer warm van, dat er zo'n goede relatie gegroeid is, soms bijna levenslang. Er zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk in die 182 jaar ook menselijke tekortkomingen geweest, ondanks goede bedoelingen. Namens onze zusters en onze congregatie bied ik daarvoor mijn excuses aan. Maar altijd was de ondertoon er een van wederzijds respect en geloof in elkaar. En van daaruit kun je samen bergen verzetten. Alles wat onze congregatie, onze zusters hebben mogen doen, hebben we gedaan ter liefde Gods. En de heilige Franciscus van Assisi, wiens spiritualiteit wij beleven, zegt het zo. Alles hebben we ontvangen uit Gods hand. We volgen onze levensroeping om er het goede mee te doen. En aan het einde mag je alles dankbaar teruggeven aan onze Schepper. In grote dankbaarheid dat Hij ons als instrument wilde gebruiken in zijn liefdeswerk. We hebben geprobeerd met z'n allen goede en waardige medewerkers te zijn. God weet het. We gaan een tijdperk afsluiten met pijn in het hart. Maar we moeten nu eenmaal ook de realiteit onder ogen durven zien. Mi estimada Romanan, na nomber di Surnan di Roosendaal, mi te llama Bozo, Masha Danki. Paspa Bozo y tur cosbon. Bendición di Dios, kende ta proita, nos, avor y den futuro. Dank u. Heel veel dank. Het gaat u goed. Hartelijk bedankt, zuster Margriet. Nós vamos seguir. Nós queremos invitar o senhor Luís Seco também para passar adiante com alguma palavra de gratitude.
Ik heb Nederlands praten. Dank u wel, zuster Margriet. Ik wil uit de grond van mijn hart bedanken voor alles wat onze zuster in de lange jaren van de geschiedenis hebben gedaan. Het charisma van San Francisco van Assisi, het vermogen om zich aan te passen en de werkelijkheid. In de zorg voor kinderen, zieken en ouderen, in het onderwijs, bij het helpen van de armen, etc. Met jouw voorbeeld en uw apostolische leven, de Heer heeft de roepingen gedaan aan de families van deze eilanden. Met agradecido de verdad, pastora, vos doen a nos surnan, de nos terra, de nos islanan, pasir mi Señor aquí, amén. Vosso presencia aduna fruta e aceita me te quer que vale a pena para nós por síndico e mester sigue, mas que vos não tem mais presente fisicamente, pero vossa presença espiritual e carisma mester sigue. Amém. Danke viaja mais e opi força para nós por seguir. Tudo o qual nos escuta e viene aqui a história de tanto obra de caridade, de educação, de sentimento também de cercania com o nosso povo, e está uma herência que nós não podemos olvidar. Nós temos que transmitir isso aqui na nos jovens. Hoje em dia tem uma dificuldade que o viaja e jovens não está compreender ou não assente profundamente o que ha sucedido de ano passado. Nós temos memória cortica nesta vida. Ojalá que nós está revivar a memória aqui, a meio de presença também de maestro na escola. Me recorda o que a senhora Maria Liberia Peters a comentar algum luna passada, nós estava a inaugurar a renovação do monumento da Costa Gomes. Tudo coisa aqui tem que pôr-nos pensar algo de nós mesmo pueblo tem que surgir e nós temos que sentir orgulhoso de Jay. Talvez é o que nana sembra, lá que nos cultive, fascina-nos por aña uma cultura, pueblo que está sente orgulhoso, mais que não está chiquito, pero orgulhoso e também capaz de transmitir todo o valor aqui. Nós temos valor de deporte, de música, de arte, tudo coisa bom que nos pueblos está exportar na América, na Holanda, lá que nós também exportar nossa cultura e nosso amor e nossa fé. Amém. Tour tiki-tiki, nós estamos chegando no final do Santo Sacrifício de Missa. Prometo bendição, me quero explicar algo particular. Depois de bendição, agora por corta canta cantica final. Nós laga Monsenhor junto com os celebrantes na sala prome. Depois da sala, os mandatários não. Depois, o senhor não também lo sari, acompanhado com membro da cor Santa Família. E nós todos aqui presentes com a missa, da queda cinta, só tem coisa de gasta, algo de bebê para nós. Para esse por pai nete ordenar, nós pedimos só queda cinta, agora nós só na cabeça ali, nós temos menina na cora, coloquia com essa aqui também. Tem dois caminhos que nós por passar tomar algo de bebê, algo de comer e boca duche, então quando for Cristo, também tem ajuda que nós vamos fazer. Ambos bandas na parte é mesmo coisa, pois aqui banda é mesmo coisa, aí banda é mesmo coisa que nós toda para tomar dia, já tudo é por aí. Está com nós toda irmã em Cristo, está com nós está assim ele bonita, vai coisa cananete. Por agora aqui, danke para a cooperação chiquito aí. Zusters, het is de bedoeling
dat de zusters, begeleid van leden van koor Santa Familia, dadelijk zeker naar de gezagsdragers. Eerst de priesters, de gezagsdragers en daarna de zusters. Maar die worden begeleid door de leden van koor Santa Familia. Também nós queremos dar que no momento aqui na cor Santa Familia e cor Guadalupana, para um canto com a 13 horas. Hartelijk applaus voor de beide koren die vandaag voor ons optreden. Dank u wel. E dank especial para a inteira organização e team Turende que ajuda de lante para trás de cortina, de embara de cortina, grande dank para a noite nós tour por assim aqui nana e desfrutar a tarde de homenagem bonita de ser para nós Surnang. Nós para celebrar um sacrifício de missa para agradecer a Deus para toda coisa boa que o Senhor nos faz, então para Deus se iluminar, se guiar e se bendicionar. Então para nós tour, aqui rato para casa, com saúde, bendição, então nós passa com duche, simão, começando de nome de Cristo Jesus. Naturalmente, el pueblo que asistía hoy noche masalmente, un danke por su asistencia. Nos espera que ese día que se orna una planta, nos lo queda ese día planta y mata nace, lo que nos tengo así, cuide mata, done alimentación, agua, mes y tu recosta en vesigibona, dona fruta. Laga todo esfuerzo que se ornan dona, nos no te enfado. Nos por y nos lo demostrar na generación nueva, que nos te a base de lo que nos haya, die Sigur, Surnang, de zussen van Roosendaal, die voor ons ontzettend veel betekent. Dank en nog eens dank namens het hele volk van de Antillen. Dank u wel en een hartelijk applaus voor de zusters nogmaals. Sí, bendición, monsenhor. Turende balanta para. Señor sea cuboso. Espíritu. Dios bendicioná vos con su misericordia y dona vos turcos bon de sabiduría verdadero. Amén. E alimenta vos sempre cusinanza de nos fe y ayuda vos perseverar en bondad. Amén. E guía vos paso na riba caminda para vida eterno. Amén. Y bendición de Dios Todopoderoso, de Tata, de Yu y de Espíritu Santo, baja arriba vos y queda siempre con vos. Amén. Alegria do Senhor vos vai na paz. Gracias a Dios. Cantica final.